fosotlwa ke ditlolo mo sebongkgolo ba hana ba se ba bolaile banna ba bona motho a tlotse monna tseleng hore a phela hantle o ntse a sotlela mo botseng kgolo a bolaile monna pela o eo gila ka le demonstrate la ka ditene ka re tlo ka ngwana ke mo ratang ke le rata ka fela mare ke ne ke supile fela ka ntse utlwa ema e mong he emamo kopang tate modimo ke kopa mphe tšhelete Tate Modimo kopa mphe tjhelete. modimo ka ke kopa mphe success Modimo ka kopa mphe success. okay solang ka ntse e emetse ha ona ntho monate jwalo ka o emela modimo o le relieved unlike o emele ntate modimo sorry o bona ikentse steering jwa tla bona ka mora 2 minutes fela bo steering bo tla bo fedile because o tlo ema mara jwala a etsa jwang a imetse o tlo imela no smile nyana sena se tlo fela now runa re prefera emela ntate modimo re imetswe a ska be fatshe re prefera emela modimo re etsa jwang re imetswe eno imeditswe ke mang imeditswe ke motho phelang le yena o imeditswe ke mang o imeditswe ke motho phelang le yena imeditswe ke motho ana tshwantse wa o thusa hore ho ya ka molao when o imetswe tjho o no tshwantse go kopana le motho a o thusang like le kopanele di challenges e seng hore be nna o foqang di challenges thank you nan sefapane ke bua nnete ba tsalwana all right bophelo bo re bophelo that is why ke rutile ka change since ntse ke ruta ka change I was not lying ne ke di thusa we need to change so that it later on so emetse ntate modimo ra o bless o botse ba hore you are relieved nkile ka le ruta ka scripture mo Davida ana isa ntata ye le batswadi ba hae a ba isa mesipa kgosing ya mesipa a fihla re ke kopa ntate le mme ba sale ho lona mona o fihlella ke tseba se modimo a tlang ke tsang sona Davida o ile a offloader because he was waiting for ntate modimo a offloader a nka ntate le mai a ba isa kgosing ya mesipa I offload. Guys, how monate to emela ntate modimo le depressed, only miserable. Kila bana how emetse kgwedi e fele o so tshonne. O botsa dutse mpela hao. Ka di 3 fela o tlantsa re le kgwedi o tlo fela neng ka di 3. O tla motasa wa re ka kgwedi le kgwedi e a ikhola. Ka di 3, all right. So if le sa itukisi bazalwana ka bo madima be nna ke tlo le ruta mona qetile be ke kela base vatir if le sa change le tla lo frustrate na man ma bolona le tla frustrate motlatlole ke pay ka ofela and the child kana go tsena ha sebetse o farua pay ke o bula motho mong ene ke jwala le yana le nna ke ne ke mo kopa ka ra go faste kgwedi fela o faste ne tong karabisa ke re bona re tlo phela jwang ke opela re le dijong reja a re wa tswa ke last day ya ka fasting ke re bila ntse hopola a re ke tatetse tlo arabisa ene nakong ya na fasting we were so happy that they really happy ke tlo hopotsa ke yana re ke nako a ya ora fast ke mo kopile ke ra go fast re ke re minimize dinto o go fast fela karabo o nkarabo o fast a fast ena ke re ba right mohlana fastulla ke mohlana re arohana
We will be very miserable if we don't change. And the personality, the character, tsa rona. Qetile. Na very soon ke tlo nyala jwang. Mang ha e batle lona. Le nna ke o botsa o nyetse mang. Ke bone so hlaka ntho ya o yena e so theileng ena. Ara botsa mang so le nna ska la mpotsa. Next ma botsana. Bona so hlaela ka skorokoronyana sena sa so tsamaya le so. Ntwena a tlo nyala hle. Ke thotse deliverance very powerful e massive ka Friday. Ke thotse deliverance ngwe kotsi. A so hlatse jwalo, hlatsa se Jesu. Se tshosang. Ka la bohlano motho a njwetsa a re ke bone 1 2 3 4 5 ka re ke nnete a re etsa channel sa tswa wa se Jesu na tlo nyala hle anta bomadimabe ke khutlela bana mane mone ke bua teng gore ke batla ba kae tlele matsotso ga ba le nna matsotso ga mmela mosadi wa hao a le tla ipea hantle one lekker Vrydag ke a itlwella the way ne ke etsa ka teng ke batla to specialize ka manyalo la hopola ke re khale ke batla ntho ya ke specialize ka manyalo ya bobedi ke batla ho ya ho yona yena e tshajwang ke batho ba re batluwang ke batho ke batla specialize ka polygamy la thula you know why ke le sherela because lona ke shera ntho ngwe le ngwe le lona manyalo a ya fela fail ena felisa ke cheating asenete bazalana asenete azalana asenete na dintwa cheating tsaka manyalo cheating ke tlo specialize ka polygamy. And you know why? Not because ke tlo khothaletsa batho ba nyale polygamy kapa ha ke tlo ba khothaletsa mara tlo mmamele ke tlo e sebetsa jwang ke le qoqela ne agree ke life ndare hona le batho ba arohanang ka phoso ba o cheating e leng teng ka ramanyalo a bona ba re sa ba affect o thola cheating eno ne sa tshwanela ho thuba lenyalo la hao ona le cheating tsena sa tshwanela be di thubile manyalo a rona because number 1 o thola re no sa tsebure motho wa cheat ebile no sa bone because lifestyle ya wena ne se affected ke tsa sense o thola re lifestyle ya wena sa affected but o tlo thola cheating phone mohlangwe khabeletseng phone ya motho wa hao then ntho e bonang phone e bile ono e sebedisang to affect your marriage kanti khale le teng mare e nentse sa affect lenyalo la hao until we bona phone
Now batho ba thuba manyalo a bona ka dintho tse di founung e seng because di affecta maphelo a bona ba bang. Ke tsa sense yape ke tla le qoqela ka tsatsi le ya bobedi nna ntho engwe tlo nkisa mono 2 ho double cap ke hore ke rata ho sebetsa ka manyalo ka pelo ka kaofela ena nka se hlole ke nyala mosadi ya le mong hanga ka beksala ke le mong ke rwakwa ke le mong o shapa ka double cap o yetsa hore yang kakang bonyane ke sale ka waninya because ke a tseba hore ha banqaka ho sala o rwakwa nnandate and no se ke tshaba o itlama ka mosadi ya le mong because ha nqaka ke sala ke rwakwa ntse 2 November o hlotse ga morso ya monshimane o tshameka ka basadi ke rwakwa ke le mong so no ke a for 2 ho etsetsa hore ya nqakang ha ntsa ya ha bona e mong a bantsa sitse bentse ke le ka ra lenyalo solanka ai sebetse no luna o easy ho luna ho runa o bonolo because runa re tata o divorce ra rwaku tjo tata o tsebe ntho ne ke mameletse ka mora divorce a bobedi ne ke rwakwa all over o ti wapala ka basadi ka ntho ke sa etsang lenyalo la ka la pele ke na le thubileng ka bofebe le ka bona boshimane but my second marriage ke ne ke le ready for lenyalo dilela nqaka and now if nka nyala kgetla bra re be le fela ke tlo bua le mang hape ka manyalo ke ba tlo hlola nga mmamela let us be honest ke ba tlo mmamela mohla nka nyala lenyalo be le fela ana motho tlo mmamela so bonyane ke tla mamelwa ke difebe tsena tsa banna ba lona ka polygamy ya ndotsana tsana ke di ka tsinyana tse tshwanang ka tsinyana ke restauranteng ke bitsa waiter ntate a go njotse if ka thola opportunity ya nyala basadi ba bidara nka ba nyala le usane ke mpa ke hloka tšhelete ka bitsa waiter a bobedi waiter tlo kwana if ka thola monyetla re ke batla basadi ba babedi ke mpa ke hlola ke tšhelete ka bitsa nthako mwana dutse le girlfriend ya hae kapa ne le mosadi wa ka re ntate if ka thola chance a dijo ntate moruti a rona banna ba South Africa mpa re itlhokela tšhelete marai ba tla re rata polygamy banna ba bangata ba ka rastep le basadi ba bangata ene nna ke tlo ba thusa ke a tseba le tlo nraka le lona mare le tla ba strong le tla nraka ntse le apea ba bang le tla be le ntse le tsamaya le ya dikerekeng tse ding somewhere mare tla nthola ntse ke eme mona ke le emela le khutla tla nthola we are not going to stop taba cheating I will stop lebaka la boraro le etsang hore kutle ke batla lenyalo double cap ke 56 years selemong sena ke re ke ka e morao rao dinthong tse ngata maobane o nona le meeting wa di leader ha wa etsahala o nona le kopano ya batjha a ya etsahala ha ona next etsahalang now when ke sheba bophelo ba ka ke sheba hore ke reke ha ena motho ya nthusang ho irana bophelo ba ka personal ha bona motho ya nthusang so if ke tlisa motho le mong be ke ratlo di etsa di le pedi ebile ba tshaba le ho resigna mesebetsing basadi ba ona jwale ke tlo inka ka ena kwa yena motho ena kwa o bapala role tse pedi plus ya hae a tlo nthusa kerekeng a tlo nthusa di businessing a tlo nthusa le because bile ba hana ho resigna ba ona jwale ba re ba ka se resign jwale mplele ke tlo monga ka mosadi ke tlo thusa ke tlo sebetsa jwang kerekeng mona ha ke sena mosadi ya full time ministry so gore ke batla two
e mong a phushe kereke ya nna tle mona tlo le bitsa letle le kopano e mong a mathele di business ke 56 years nke ke ka fihla 60 years mbentse ke sotle hape no so ke batla re tlo thusana life ya ka le ya rona e be easy naskela ra ke le jwetse senze ke le tsa hore o tlo decide hore wa dula kapa o ya tropo simple and matlik simple and matlik ha ba sna tšhelete ya tropong ZCC teng khonem ona le mogotsi wa ka o teng tropong mo na o njwetse tsa rena ke na le basadi ba babedi nofi a re wa mona yore wa ministry kwana ke na le wa di business ke ro hallelujah le nna ke a mo botho wa ka mblele fela mina mine if ke na le mosadi a thewelang le bone project le bone masimo le bona project tse tlo ba mona di a tshosa se batlang hore ho buba le mme mona ya re thusang because mona ntate ke re ke na ya safarisa yena mphomo tlo kwa tsara mike ha se nna na re ke tloela kereke ke batla tlo etsa jwang o ntse o hopola ke a hopola ke ne ke re ke batla etsang o la re o tlohela kereke o la re o tlohela kereke tate moruti la re o batla o tlohela kereke ke reason routine bo ana saina hana fona kwetelele o batla o tlohela kereke ampe atle a tlo sebetsa batho ba hlokang thuso ho yena fela bata asasina kereke arwina hanena kwetelele yes kereke la bra re kile ka ikwala ka re tsama tla ba le kereke ke batla o thusa batho Lesotho ha ba re qale kereke ke le ka tshonta te ha ba re ise tente ke ne ke tshojwale ke re tente ane ne re lata Johannesburg ke be ke re o bore no ha ba tlo ho etsa jwalo ka re nke ka hlola ke ba le kereke branch never I will never do that ka re Lesotho ke tlo sebetsa ka office le no hore na ke kopana le batho ba 5 ke right ke ya Lesotho for 5 people be ke khutla ke ya for 10 people be ke khutla and hore na ba 5 ke sharp because ke ba amoedisa morana Jose ke ba deliver ke ba rapela qetele ke ba amoedisa morana Jose be ke tso ho bona and the reason why ne ke re ke batla ho tloela kereke sefapa ne ke re ke a resigna boruti bompho motse ba khalmes ke rai se ke na le nako etelele ke thutse ke nana ke rai ka di Sunday mbo motse ga ba ntate moruti mara what about batho ba se ba tlwaetse kereke because ona le batho ba se ba tlwaetse kereke o tla kereke ne gutla ke le sharp ke re ke batla ba ntate msebeletsi ka di sonta ke thusa batho fela ba tlang ba batlang thuso ba mpatale ke kena ka bike ya ka mo hona jwale ke tlo le dia mahala no ke tlo le kenika mahala sefapa nna ke tloela mna sai ke pleletse hore okay ke a resign for Buruti and then a qetile ke phela life ya ka ke batlang ke sina boja Judy ba ntse ba ja tshana le bophelo ba ka because ke tla ba khalmela motho ka re doctor no makire hey fuck off o tla tle be ke se moruti motho ka re doctor no makire hey fuck off wena because no a ke khone re fuck off because o tla ke mohlanka modimo but ne ke re ke a resign bompho motse ba re no ska etsa jwalo ne ke re ke a resign ke ra no ke sharp and ne ke ba jwetsa bompho motse ke re bo tate se batala bo tate ntho ba tla rera for service nna ke be ke tuletse aka be ke tla kana go itseng ke tla di appointment sa batho ba ready for kopana le then be ke tsamaya so langa ke soka ke resign ke ya ka nqa ana lo tlonketsisa pe bana se le tla ka noto e thata mona le ke yana se le re nna ke batla bobedi o mpontsha bank statement if re batla mosadi wa bedi re ya bank statement nna ke tlo etsa ntho ya moseleko
ke tlo specialize ka ntho ena qetile ke tlo etsa jwala ka moseleko bentse ke lo lata le batho ba lapileng fela moshimane ya hlotseng wa diteki ya moputso ba re batla mosadi wa bobedi a hlola kwa pele ya tlo etsa la ntho ena nna re ya bank statement ngo mpontshe ro wa fota na lo ro dula kae ha o ka re RDP ha ke tlo dumela rena basadi ba tlo shera di kamore tse pedi mo qetile ne ke le qoqela abuti wa ka ke a bona o tshwentse nthena umba o itshwenya fela ha o tlo change next now I'm a man of my words if ke qetile ka ntho ke qetile I'm not going, no one will change me no not turning back abuti wa ka next umba o itshwenya fela abuti wa ka tla bona ke kena le bona ba tsamaya le babedi mo ka writing le tla bileng kgalletse lona ba ntse ba nkgotsa kopa o share nang ka senya le kgetla bra re be ke divorce ape if le batla hore ke shwe spiritually dead ke mohlang ke ha ibang ka nyala be ke divorce kgetla bra ke mangatlo hlala mamela radio ne ke athekwa ke batho ene ra ke ruta ka manyalo batho bana ba re November o ruta jwang ka manyalo hlotse ke manyalo ke mana hlola mamela shu yaka o no hlola mamela batho bana ba sanga atheke askisme ba tshonta temogote hore o ka bua jwang ka manyalo sena mosadi now you can imagine if nka ke nyala kgetla bra re be le fela hape la boraro ene be le fela ke le 50 no ke 56 ha ke re le fela se ke le 60 mona mulo mka ai but le ka se understand mara le tla bona le basadi ba dutseng pela lona ba iketsa betiri ba iketsa betiri ba bang ke dinyatsi tsa banna ba nyetswe mo shaba ka mahlo o tlo mo ha ka tabatabanya mahlo ke dinyatsi le dinyatsi tse sa flashing toilet a ona le monna motho a wa tshwanela flash a wa tshwanela ho hohlola ke a rera jwale na ke a sokola hle guys le mpa le sa tsebe next ha ona ntho frustrated jwala ka kereke ha iyo and number 2 ona ntho frustrated jwala ka bophelo ba ka lona le bona ka re ke a bapana I am so much frustrated bazalwana ha ona ntho frustrated jwala ka kereke ha iyo gore ke bua pela mo Yohana ke bua pela ntate modimo ha ona ntho frustrated jwala ka kereke you know ha ona ntho nkutlisa bohloka ke shebeletse di Facebook jena ka ba ke shebeletse batho be ke bona le kereke ya apostol batho ba teng ba kereke ya apostol ba tenne di aparo kaofela be ke nahana di we runa re sokolang ka teng just to apara dikipa di meeting the leader la o sothi hona le meeting they don't come the leader but they don't there is nothing that is why okay maybe this time I could change the system ke be le mosadi ke re wena sebetsana because net is be la ke ka nyala mosadi wa na tlo gona mosebetsi o ke nang le ona it's too much responsibility tsa kere ke na dia tshosa lona mpa le sa ditsebi fela because litlela only Sunday if ne le ke la tseba project tse ke batlang go di etsa dia tshosa that is why ke qadile ka masimo no project dia tshosa beke nya manta ke rekile le tlo bona kitchen yena ke a ithuba yena ke a eketsa ka manta ka Saturday ke re ke reka material ka sonta ha le tla le tlo bona gore kitchen yana ke extendile masimo ke yana ke hirile trekere etse masimo man ke tlo jala batho ba tlo ja harabeke batho ba tlo sebetsa mo kitchen yona ke rekela sentse ke reketse material ka manta ba tla ba o deliver ha qetile ke extender kitchen yana batho ba tlo ja 3 times
a ba sa hlola ba ja ka la bobedi fela ba tlo ja ka la bobedi le ka la bohlano le Sontaga tlo fepa batho ka la bobedi le ka la bohlano le Sontaga ke mosebetsi o mongata mpa le sa o tsebe ha hona ntho e mfrustrate jwale ka kerekene ya ditente tse magasa tse fedileng ka thoko ene ke le ba modimo because ntse o la le batho ba ntse ba lwantshana le ntho eo so it's a motho ya ka nkukang hanyane o buiswa ko se tsebe hore ke a goisha nna and believe me like ka nka mosadi o one be ke re a tlentate ke na le mosebetsi o mongata because hona jwale ha ke nyala mosadi nka se expect ngwana batho a resign jwale ke bentse ke nyetse mara ke bentse ke sena mosadi still ba ke na le mosebetsi o mongata batjha baka bana bane ha bana mmabona hona le bana ba dikhutsana mana ha bana bo mmabona ha ba tsebe ba bua le mang le di leader tsa bana ba neneng ha ditle go tla bo ntse appointment ya batjha bane le di leader a ditle le batjha bane sometimes ba banga batle ba banga bana ba tswadi baneng bana I need somebody at tla ba thusa but at the same time le nna ke batla go bona le nna ke na le di business ha ke na le nngwe ha ke na le shop ya Skambana maybe le ka se understand ntho e ke hlalosang ha le nna life ya ka frustrate ka sehlo ba tsana nna life ya ka frustrate ntho re be ha ke na le shop ya Skambana monna bohlale jwala ka nna but I don't have somebody to thusa ke di qadile di business ke qadile business ya metjhini la tseba ka reka metjhini ya 2.2 million ke ya ne dutse ka mane gabisitse ntho equipment ya restaurant ke ya ne dutse ka mane e gabisitse restaurant ya fela because no sena motho manager le factory ya fela because there was no one manager ka qala business ya di ke re di mining ka lose 500,000 ya tsamaya ka qala business Joburg ka lose 162,000 ya tsamaya because dintho tsena ke na motho a nthusang le tla ntshwarela lona lena le batho bile lena le dinyatsi onda de matsotso lena le dinyatsi le letši go bona go shebile ka morahlong o tswate gale o kila ke hauna se fapan maleshone ke re ke neng frustrate mabane ne ke bitswe ke bo brother ne ke ditse le bona ke ona le meeting le di leader ra batla se le go gae le dula hole be ke re ho wena e ka re nka kwata mara ke gone o kwata be ke re o bo re o kopa re tshware di meeting tsa rona Sunday morning because no le ha o batla ho kwata but ha o khone o kwatela di leaders why because ya pele kereke ya rona e hole na o motho hota ka Saturday a batla me hape atle ka Sunday ho tla mona ke ka 60 rand motho ai one so motho ga tla meeting ka Saturday ka 60 rand a tshwantsa tlo tlape kereke ka 60 rand it's a lot of money that is why ke re ke se ka kwata mperetse meeting wa di Sontaga that is why ne ke re le batjha ba kopane ka Sontaga at least le qala meeting wa lona ka 9 o'clock le a tseba ka 10 o'clock le qetile le tlo rana kereke ha le na le meeting simple but stress sensori ke tsatsile le tla kopana le nna ke jaifa ntho hlotse ene le gawaneng le nna ke jaifa ntho hlotse kopa o share ka kopana le nna ke tawe pap ke jaifa ile hore ke na le stress e hlotse marlona le tsebe ke na le stress se jwa ene ke na le stress sa kereke le sa bophelo baka se fapane ke bua nnete ha ona ntho frustrating jole ka ke bentse ke share la batho ba qale di business ke ba fe di idea mara na be ke sena le lengwe business doesn't make sense
And not because I can't hold it, but because I don't have somebody. I can about one to sanki di kadile. They are good for kerek, but not the business. Di ba hlotse gale. Ne kere ke kala business Pietersburg, ne kere ke kala business Tabanso. There is no one here manager. Problem ene lore ke matla dulang Tabanso, ke matla ya Tabanso na a tsamaya a manage business eo. So ke dutse mona ke na ke kgone ho qala any business because I don't have people ba ka nthusa ke na mosadi. Le tla ntshwarela hle. Naibe ibile ho matlek ha o tla ke sa go khotsofatsa. Wa itsamaela. Kalama taxi ya tropo. Ko ba share maleshwana. Na ke tsile go kwatela ka mabaka fiba le step sena se batlo ikwena ke monna o se batlo ikena. Ka banelana ke a bapala mhlane ntse ke bua ka sona. Maleshwana next a bua ka sona. Ne ke nahana wa bapala ntate. Aske Ne ke nahana wa bapala. no na ke bapala. Oh. Why ne ke ntse show ya season 2? Ha ke tsebe mara ke soka ka dumela hore o serious ka ntho. Oh, tla bona he. Se ke kena ke tsamaya le ba babedi mo. Ka right le ka left. Wa ulla. Shoni, I'm very frustrated. Now I'm not frustrated to be Mbale sa tsebe ke kwetile. I'm not lying also. I'm very frustrated. Bophelo ba ka nna boeme. See, and not because ke useless. No, I'm capable. Bophelo ba ka nna boeme. See. Mpa fela le nhlompha fela because ke na le di figure tse botlolang. Le di koloi tse tshonetsang. That's all. But bophelo ba ka nna boeme. Ke bua pela moyalang. That is not a joke. Nna bophelo ba ka boeme. It is not right for a man like me ya advise somebody ka di business ya good ka di business mara ba sna yona. Bo ntate mahlelehlele bo mabala ni bo mam bo Sunny Boy bana ba thuswa ke nna ba be le di business e le di advocates ba thuswa ke nna. Ba rona ke na yo. Ha qetile ke good ka manyalo ke bua ka manyalo but ke na mosadi. Doesn't make sense. Ke bua ka di business mara ke na le nngwe. Doesn't make sense. So le tla ntshwarela. Ha ke ka thola basadi ba babedi ke tla ke tatile ka bona le tla ipeha hantle. Le bane ba mpatla o tla ba wa boraro he. Bana ba bang ke bona le bohloko because we ipotsa hore ke tlo nka mang. Kopa ya lentswe. Ke mana le potso ka ntho. Kopa le botsa le mpotse ke before ke ya lentsweng. Ke mayana le potso mpotse se ka la mpotsetsa di khoneng kapa di taxi. Mpotse mazala. Ana le potso ke mang? Phamisa so. Mathamo shmonaka. Ntate Moruti ha se potso but as much as ke ne ke sa understand or ke nana maybe ha o serious ka yona but no ha o tlhalosa ke utlwisisa. O utlwisai. Mabaka wa beya Ntate Moruti a hore motho o i1 mosebetsi o mo kerekeng mo ha o no mo lekana. Ke utlwisisa hobaneng o batla ba be babedi. Ha nna ke batla ba babedi o swaka. Ntwe kereke mona in frustrator. Maleshwana ke robala. Bosiba mo bona didn't sleep ke robala until this morning. A ke a robala. Ke nana ka kereke ke plan. Mike. Hlele lukse di Mike. Ke yona motho. La le ke kopa ho botsa Ntate Moruti jwale o lo utlwa le bona nka go le. Ya o ska kena mono kena ka jwale mo. A ke batla ho tseba. O kena thotsa le lapa laka. Mike mo. Ntate nna ke botsetsa potsong e one. Eh yandate. Ka molao wa Modimo
ha lo mo profeta wa modimo modimo o abetse monna molekana le mong hobaneng o decide o etsa balekana ba babedi modimo o re if lo mo profeta wa nnete o tshwanetse o advise batho ka ntho tse right taba ya mosadi ya hore batla basadi ba babedi ha ke bona le pause ba teng batho ka kereke ba o ka ba o fara mosebetsi to run the business if it's the right people to do the job. Le motlwela oh moyo hallang ke tla wa rafa nwa metsi solanka. Number 1, Bible is when you are a bishop. I so ordained you to be a bishop. I'm not a bishop, I'm a pastor and prophet, not a bishop. When you are a bishop, I'm not a bishop. Le batho ba mbitsang bishop ke bo moruti mngade batla so ordained. Ke nene nkile ka ordained as a bishop. Huh? I'm so ordained as a bishop. I'm a pastor, I'm a prophet, that's all. 2, Samosha ba Bible ka ofela banna ba ontate modimo ba sebediseng. David, all of them. Ka ofela, you can name them. All of them, they were married. Abraham was married basadi ba 4. Elkanah was married to basadi ba babedi. 4. Now, dintho tse ding a ke batho di bua no, a ke batho re di discuss no, kana go right. Tata ke bua ka tsona. Because for now, ha ke batle batho le ba sokang ba ready, ba sokang ba understand ba ke no yana, empa ke ba etsa aware fair. But kana go right, tata ke tlo di ruta ntho tse. And ha ba ke sebe nna se tla go bana le sona ntate modimo kana pila stula sa ka hlola. Ke ahlolele sebe saka. But go and check how hona mo Bible e hanana le polygamy. Bible e hanana le bofebe, mara not polygamy. Bofebe ke ntwe na ba rebele ba sa di ka thoko mara ba sa tsebana ke bofebe. Dumelang ntate moruti. Nna ha se le potso. Ko go utlwa pain ya hao ha o bua o e analyze. Nna ke re ha ba tla ntate moruti hobane re sita o bua le wena. Ha motho wa mme a le teng woman to woman e betere. Like no ne ke se ke atla wena ha right be ka kgona o tla mara ha o nona le mofumadi e ka ba ke kgonne o bua le yena hore 1 2 3 ke a tseba o tla fetisetsa ditaba ho wena. So le dintho tse ding tse bang re batla ho bua ka tsona pele re di discuss le bo mme mohlomong ha ayo wena ga o tshaba ka nako nngwe hore bathong e ka ba ha ke tla rena le ntho na overthinking e ka ba ha ke tla ka taba ke re tse le ntate moruti ho tlo but ha mme a le teng e tlo ba bonolo ka nnete nna sa eting laka ke re ntate moruti etsa se tlo khotsofatsang le hore o khotsofale bophelo ba hao bo ye pele rona ba bang re teng nna ke teng ha ke batla bua maka kelelo ne ya ka ya phophoma hobane o dula o re ruta letsatsi le letsatsi but ho tla ho wena o le ntate ke tlo bua le wena re discuss re etseng ke utlwa mangwela ka ba buima empa ha mme ana le teng I don't want to lie ke re ke teng hore na re ka ntshetsa bophelo jwang ka bona re etsa eng jwang etsa se khotsofatsa ntate wa ka nna thank you mama ke tlo etsa hle because ke nna sokolang yo ke a sokola guys empa le sa tsebe ke sokolang ke ntse ke fonela moruti mngadi ne ke batla le botse mngadi ne ke re moya ne ke jwetsa moruti mngadi ke re mngadi ha hona mohlankere ke tsa rona di tlo ban right so lanka re soka re nyala ne ke mo jwetsa ha hona mohlankere ke tsa rona ba ruti ba senang basadi di tlo ban right that is why bana ba bane ba tlo sokola because le batho ba leadang bomme ha ba ba leadi ka lerato la hore nthwena ke kereke ya bona. Now I need somebody a tlo re nthwena ke ntho ya monna wa ka once agree hlotso re ke etse ibe ntho ya kereke ya rona doesn't work
bona kereke ya rona e safara jwang no di teng di leaders but le tsona they are not loyal ntate ne ke le kerekeng ya moruti setlo ka tsatsi le leng ke fumana mosadi wa setlo a letsa keyboard a le pregnant ke be ke botsa moruti setlo a re ke kgathetse ko sokola November mosadi wa ka o decidile ho ba a helper ya bophelo baka nna ke relaile batho ene ntho tata o iboya hore ke batla batho ba ka thusang ke ne ke entse factory ka Cairo le a hopola mpong e be faila ka isa ka difemeng factory go le metšhini ya teng ke ane ditse ka mang di faitse ke ntse ke hirile batho ka qala restaurant ntse ke hirile batho ya faila tsa faila ka qala business Limpopo ya di mine le ngwanane wa bozoleka malume ka ntsha 500,000 deposit ya ntone re reka for di mining e tsamaile fedile ka ba le business ene re kopanetse le brother wa Zoleka e ngotse what ntho kana ke ndi tracker eng ne ke re ha ke feta ka difemeng ke bona le bitso la company ya rona e ngotse tracking nna ke sa tsebe because nna ke full time in the ministry ayo ne ka ipang agree sin tlo tswa ke nna sin lona ene lona kra le tsitsila fatsa because ale tlo sietsa ga wana le nna lona le manyolo ile tlo ya le hodimo ha mape bana no batla mpotsa lwe ke bona o futhumetse isa mai ke mape bana o bua haholo yena motho una le dipotso re kwala ntate moruti nane ke sa bui but nna ke understand e seng hore bontate ba ka kerekeng ba etse eo ke ne ke totobatse ho hang but for ntate moruti ke a hlalohanya o bua nnete ntate moruti o na le ntho tse ngata personally tse a di hlokang nna ke a ananela ntate wa ka. Thank you so much. Le nna ke a support. I'm not saying bontate ba kerekeng ba tlo yetsa no not unless wena le mosadi wa le a dumelana pokotho di a le dumelana le yetse ibile Bible e re ha o se moetapele o na le right o nyala step if you are not a bishop mara le tlo senyala ke bala se le smites ha o tlo nyala mosadi mona ba babedi o ntse hlola ke una le mon le dieta tsa hao sena phe ya bobedi a dieta bo batla nyala mosadi wa bobedi na guys ke nna ntse ngata otherwise ngamba ka tloela buruti ngamba ka resign sefapane ke ba pela moyo halla I rather resign ke kwale semmuso mara kereke ne beteng bontate pebane bontate ntwe ke ba ordain as the pastors ha qetile nna be ke itlela fela if ke na le di one on one ke tlo thusa batho be ke tseba hore le tlo njacha because ke tla be ke se moruti agree ke be ke se moruti so I'll not judge tla be ke le mogotsi wa ka o na change Dr. 911 a change a botloela boruti a ipitsa zibo ana I change no ke Dr. 911 o tswile ba sa mojacha a ipela di no hatsa he ma hetleng ke o sena motho morwa ka because ha e sa le moruti le bana ba morwa ka ba morwakile ka phoso because ha e sa le moruti Masekwan it's my friend ke anu botleletse boruti o bo mixitse ke moruti ape ke ntho ke ngaka na henka se di mix the only thing enka yetsa nko tloela boruti be ke tseba hore he ke tlo ba ntate wa stepu ntate mpa iphele a le sa hlola le mpitsa pastor se le mpitsa ntate mpa iphele ke qetile a re lentsweng re a altareng ke re setsang di tukile kaofela wow le nkutlwile bazana kereke ya modise ntse na le bontate le basadi ba ntse ba ikereka o ntse na le basadi ba bangata mona moholo o itlhokaletsana le basadi hampe ke go ba re sharing very short bro o itse o nromelletse message wa re o saying
ke a kere ke teng go tsong dumelang tate moruti le ka ha monate e go tsibisa ke re go na le ntho o na le mosadi le mkutla ke a tsaba basadi ba mangata stress e tlo ba sa banna ba lona ba teng ka rakereke. I'm not going to allow bontate ba kereke mo nketsisa nthong eo ba sa ya affording le basadi ba bona ba sa supporting. Ke qetile. If mosadi wa a re ha ke batle step ha ona right ya o senka because moruti no ba senkile yena. A ke re wena ke mo so itatula ka speed yeno ana maleshwana le tle le nkutlo. Next bontate bomme le safe ana mothatla ba ntsa ntse moruti le o senkile a tla ka dieta tse sothileng ana le nkunyana e le nngwe kapa farikinyana ke lo ranke anyanya ka pele hai belanda te moruti le ka ha monate e go tsibisa ke re ona le ntho ona le mosadi ke lo ranke anyanya ka pele hai ana ke di manu on romeletse message oro ona le ntho monyanyang ka pele ona le ntho monyanyang ka pele tlokwa ke tlo thusa solang ka ntse ke le moruti. Kena o batla bula disipi kena go ka yo nyanya ke kadile ke fumana ke le apintini la bobedi ya o nyanya but is it sene sa bobedi ka ke bona ile mosadi mong ya dula starting se ke dulong ka go sona now ha o sa tswela o mang aus wena ka ho yana o mang bua ka speed o mang o mang o dula kae o dula o mosadi a dula stratong sa jwalo ba neng o monyanya ka pele ke mo kenya le ntho tsena gore a ke re tsa go tle mosebetsing tjai hona jwale re tshwere pampiri ya hae man o tlamehile ba setse le kgale ka December fumane pampiri ya hae tswa National Commissioner o e sign le qetile mara ha re batla e fumana jwale a ntho ne monyanya ena e etsa hore ba ska ba mo bona hantle yes motho le re tenne hle le tlo yentsa yang ntsa ntho le ke ntse ka pelo ya ntse bontate e bang le anointing oil e red once o lora o na le ntho robala le wena o tswa immediately o nka anointing oil o tshasa molamo wa o cancel ke re mela ntho tsa go tsela ba isa da pampiri ha mo go le lebitso la le dentist o itse o tlhaela this one 1 2 3 4 5 6 7 kuba thank you tamaruti tlokwana o bone batho ba kae ke le fifi fela mara ke sa peinelo le ke peinelo le theka ke le fifi wa le patile le sa batla le bona wa le patile tla re bona le ba kae le 6 ntsha ntho le ke ntseng ho yana le ntshitse tla re hlahang wa le bapala kana le itse le ntshitse le ntsha ntse qeta mo le go le ai batlo mo bisa le pampiri ya fihla le ba go tsafela list le teng le bitso la le teng a sa tswana sa batle le bitso le mo 1 2 3 4 5 6 7 kuba amen bror tokwa o bona thoga tle bua batho ba 6 sorry ya toilet ipikile tsamao ya toilet o tshasa molamo wa hao tswang le mlokola le a tswa ka paletso le a tsamaya a kutlwe le reng le a tswa le bakae le bangata
le moloela mama ke ngwana o etsalang kae a ke tsebeng ntate mogodi o ne a o etsalang kae le a tsamaya le ba kae tshwara tjena ntate mokete se ke la ba bangata le a tsamaya ka ba tsamaya le ba kae le bangata le ise ka mmele wa hae le beile ka mmele wa hae ke le beile ka mmele wa hae le o lata o late mo le beileng teng o late o ba sa tsebeng ha se yena a ntse a bua empa ke baloi ba mo loileng ba ntse ba bua ka hare ho yena le a tsamaya le a tswa ka paletse le a tswa le a tsamaya ka paltsamaya le a tsamaya ka paltsamaya le a tswa ka paletse a kutlwe le re ya eng le a tswa o ise pele la molokola le qetile nsa seqetho se le se kentseng ho yena le a sentse ka pale sense qetang le nsenyetsa nako le molokola le mo file mmele wa hae le a tswa ho yena le tsamaile le molokolotse ne le eng ya hae 1 2 3 4 5 how see o bone batho ba kae a bona batho a re tlo ntshibulisa le a tsamaya le tsamaile ke re le tsamaile a le ntloela hampe a le ya re le a tsamaya tswang molokole 1 2 3 4 le ile jwale kubai 1 2 3 e monga mo tshwarehla ka speed guys le a tsamaya le tsamaile ne le tsamaile 1 2 3 4 5 le tsamaile le le bakae ne le bakae re le babedi tsamaya tsamaile kubai 1 2 3 o ka moradi wa Lerato ke Lerato come here lona le tsebo ke re ke frustrated jwang ene ha o leader batho ba sa o mameleng na le tlo ntloella otherwise me na bile ke tla ipitsa ntate Kgetsi ba tla le bitso le powerful a bo Dr. Swaka o Dr. Mama okay tlo ka speed mo tshwara butwa ka motho mo tshedisi bana ba moloile tlile ba le bana ba le babedi ka o yena ngwana o na sa buisang le ntate wa hae bana ba sa buisana tate mo tine re le ha mo founela o na dropa phone be ke mo rapella o bo mo rapella ka la bo bedi ntate wa ka mo founela o seng haholo a kopa ho bua le ke mo rapella ska la bokae ka sonta ba lo ika ba re ke bana ba ba qabantshitse le a hopola o no le teng ne ke stand tate brut ne ke le mosebetsi o no le teng o ne le siko ne ke le siko ba o jwetse hore o ile a manifest ntate brut ene le spirit se ne se motabanya le ntate wa hae ke le ile a go le ntate brut wa lebo o le boe ka tšhelete se ke le ntate Kgetsi no le tsamela le molokolosi ya kubai ya amen amen re tlo ya
re tlo altareng. Tebo. We are going to go to the altar. Ke ntse ke try ho nahana hore altareng. I've been trying to think that an altar. Why ntate Modimo a sebedisa kana? I trust. Why does God trust it so much? A ke tlo nka nako e telele sentse ke qetile. I'm not going to be long. Se ke rerile thero ya pele ya ka, jwale ho latela ya ntate Modimo. I've preached the first sermon that was about me, and the second one is based on God. Kwatile hore. A ke tlo ba motelele ne. I'm not going to be long. O dine wa kae? Umsebenzi. A sotle. O dine ona ruile maoto. La ho bona. Be ke ga mo bua pulpit be ke ra ema hodima ona. Wa altar papa. Wa altar. Ne. Radio ne ke ba nthwena. On the radio I spoke this thing. Ha re ke ra tloella ho normalize dintho re nana hore di normal. If we can stop normalizing things, having the intuitions that when things occur, it's Now, pula ena ne ke matla normality. last week. Tlo kwa. Mpho. La o pula. Yeah, papa. O right we. Ka Alice. A ne ke balancitse. O balance. O sharp. Ke uleke. O bona yena o tseba le right. A ke re ne ke matla last week. Ne ke o batla. Ha o uleke, wena o ipona le uleke ba o tlamme. Ba o fasitse. Ena ba qetile. Ba o createla di probleme bo me ba wabedi. There are two women that are creating problems for you. According to you, you think that everything is normal. But it's not like that. Aling good ne. Phamisa matsoho hao. Lona ba babedi. Tlongwa. A le tlo ntshubudisa lona. A le tlo ntshubudisa. A le tlo ntshubudisa ne. A le tlo ntshubudisa ne. A le tlo ntshubudisa. Le batla ho Tshola o fedile. o etsa O fedile ka le man. o etsa jwang? O fedile ka di boy man. O fedile. O fedile jwang? Fedile ka le man. Yana o itse. O uleke. O itse phelo ba e borege. Na le bomme ba babedi ba ka morampho ba otla. Ba sa ba kentse le ntate motho a komeng ya sebetsang le mpho. There's a guy ya sebetsang le mpho. Ene mpho ba utlwana haholo le motho mare ke mong ya qeta mpho. Mpho bohlale le no ba no tletse kelelo ya hae. Ene yena o tseba le a le right. So ho fedile kae? Ga le reditse. Ga le reditse. Le mietse ngakeng kapa le ketseditse. Ga metse ngakeng. Ngakeng kae? Thabantsho. Le patetse bokae? Patetse 6,000. O re ngaka mietse mpho. Mo fa mathata ga mo fa di problem. Le kelelo ya sa function a sharp no. Yana o itse. Kelelo e le bile kae? Re nkile o E holo. Le ba kae? Wow. Ba babedi ke boma. Ba babedi ke ba khotsi ba mme wa. Ke bomme. Wa boraro ke mang? Sebetsa le Ke itse. Molokole. Molokole. Ana tla ke re ke today ke re molokole. Wena le molokole today. O tlile. Be ke fitile re ntse ska.
Etile tswang ya. La tankelo la 1 2. Ilati. Mufenyo. 1 2 3 kuba. Mbo. Ubona jonga. Wa batse. Wa boraro ke motho mme ka pantate. Quantat. Ke nya ha la sa metsi lebitso. Le rekile ra sebetsa le ene. Okay. Lokulile sharp. Altar ke eng? What is an altar? Ntho di tharo tse o ntate modimo di sebedisang. There are 3 things that God uses. Areka modimo na sebedisa haholo. An ark, God was using it numerous times. Ya bobedi, the second thing ke thaba. Is the mountain. Ya boraro, the third ke altar. Is an altar. Amen, Dr. Say amen, Dr. November. Amaka maoto a fela. Stand on your feet. Morena Jesu lentswe la hao. Morena Jesu lentswe la hao. Ke lena. Ke lena. Nthuse ke le utlwe. Nthuse ke le utlwe. Ke tlwele ho worry ka dintho tse sa nhlokeng. Ke tlwele ho worry ka dintho tse sa nhlokeng. Tsa moruti November. Nthuse lentswe le kene pelong ya ka. Nthuse lentswe le kene pelong ya ka. Ka lebitso la Jesu. Ka lebitso la Jesu. Nshebenya ka la worry ka dintho tse sa le batlile. Dula fatshe. Wala kelolo tsona di tsamaya hohle mo. Mama bale. Kelolo tsona di mo. Jwale ke a di lata. Now, 3 things. It's an king, ark, mountain, and an altar. Now, altar. An altar. What's about runa? Our saints. We take these things lightly. The second thing. The person that made me to puke, taking out everything that I ate in my jeans. Ona le motho enkile ka utlwana le ne ke re ke monyala le motseba be ke motlwela modimo na mo sebedisa haholo le a tseba ba bangata le motseba kre modimo na mo sebedisa ka dipono la mo hopola okay o bona ke ba mfounela ha isala yetsa motho le ka mororo ke mo tlwelle ke mo disappoint una ntse mfounela a njwetsa hore ke bone ntho itseng ka wena ha le ntse ke utlwana le yena ne ke mmitsa mo profeta wa ka ene ra ke qoqa ka yena bo moruti mokadi ne ke re ke mo profeta wa ka ne ke mo bitsa mo profeta wa ka everything le ana ke nyetse ona sa mind to mfounela sense ke molahlile aba founela aba mbotsa hore mosadi wa o teng aba re ke bone ntho so ka ngwana hao kapa ka mosadi wa hao she was like that la ne sense le nna ne ke mo bitsa mo profeta wa ka because dintho tse dingwe na di bona as much ke le mo profeta le yana o nana le gift yem now yana nana di dipono tse tshosang that is why ne re ha ke re ke monyala ba loi ba ne ba eme ka maoto ntho ya enga ya hore ke na le enga ya boloi ke ne ke tsibe ka yena mohlamba loi ba ne ba se bang attack ne ke re ke nyalana le yana le a sopola story sa teng dimpintshi tsa ka le di hopola kre e seng bana ba bang dimpintshi tsa ka because ke le qoqela everything ka ra ke re ke nna you know why ke le qoqela ha ke batle le nsukule ho ntsiba so la seba story sa teng be ke motlwela because ke ne ke mo underestimate ke re mama ngo bohlalo mo feta la sopola le seo yana ne ke qadile di restaurant le yena ke re o bohlalo mo feta eng so ine re la sa bona something ka nna la ne sentse ke nyetse o na mfounela
o na mfounela o njwetsa gore mosadi wa ka ke re o teng pele ka a re re ke bue le yena ke bone 1 2 3 modimo na mo sebedisa o bona le dintho sentse re arohane. So o re ho nna ka laboraro no Friday no ka labone o re ke bone sefubeng sa hao o na le ntho ka re le leta le tshosang le le hetla lao ene ka ke na le problem ka sefubeng ke na le problem le hetleng and the next time we just had to because a re buisane e seng a re buisane ha re ke re qoqe wa bona abanjwetsa then okay abanjwetsa hore ke etse eng be ke ra no kopa nthatseng ska a go tlo gona ke etsa tsona kopa tlo di etsa. She came ha mixetsa grape tizer le ntho tsana di mix ya pele ke a ikgahla a para le la phile leseo ona tenne jini ona le makiang kereke ya rona ho fihlella re hlompha dintho tse ding. Thank you, Jesus. Most ya dintho di tlo re sebeletsa mahlang re di hlomphang. Most ya dintho they will work for us mahlang re di hlomphang. Siza kusebenzela when we respect them. Altara today ke elaita ke bula. I'm going to open an altar officially today. When I was preparing myself today, the Spirit of the Lord said to me, today, the ladies were supposed to put on their dukes. Before we go to the altar? Before getting to the altar. Thank you, Moyongwe. Guys, this woman unritellela grape tizer le lebisi le eng before le na nkupile hore ke kopa wa apara seaparo sa hao ke mopholoso ke kopa le nkutlo ke mopholoso ke ra ke re ke ntate le bona se bona ke ai khahla tsamasa ba product runa re di sebedisa jwang o bolo sheba re di sebedisa jwang le runa. And you will understand why the important is are sebeletse somewhere somehow. Wa bana today re tla altar. Tsambosa ba baloi ha ba ya altar tsa bona. Ba di honora ba di hlompha jwang di altar tsa bona. That's one thing er tlo sokolang ka yona is to respect dintho tsena. Thank you, Jesus. Babot pele Boma mjalifa bana baya kamane mo hlapisetsa batho te batho bana baya ba sa hlapa mo le nna ne ke ya ke sa I mean ne ke ya ke sa apara ke ya ke itinetse jin moya wa modimo wa nkgalemela wa I should respect dikamorisane ke dikamore marmane ke di respect. That is how today ke wa mpona ke ya ka buruga ke sa apara seaparo. I don't do that. Maheta, paloi ba respect le candle. And that is why when ba le candle ba le bona le ona ka pele sa bona kaofela because they understand matla a creation. Baloi batho ba rolo yang ba understand matla a tlhaho. Mohlang ke soka ke understand hore tlhaho e sebetsa jwang. Hantse ke research ka tlhaho be ke al magweng a male a seba le story sa teng. Bekia ntho okay kupa qetele taba ya mahlatsa because ke a tswa e mong tsa re jwalo sa ifitile ibile ba bang sentse le wa re ibile ke ex ya hae tsong ho nna ex nna ke nyala o thusa ke ex nna di ex tsa ka ke di thusa ke ba rapela ba hloka thusa ke ba thusa nna ke ba thusa le ba batla lenyalo ho nna monotse be nna ke tlo bua le di excel le hleleng shebe atla a fihla a ikgahla a mixa grape tizer a mixa dintho tsena qetile a ba re apara seaparo ho nna a re apara seaparo a re kopa rapele dintho tsena ka boena because wena o tlotsitse ho feta nna
bua le dintho tsena wena batho se ka ba bua le tsona sa apara seaparo sa hao ke se apara tebo ke hlatsitse ke qadi ke ntshitse sejeso se tshosang motho ona ha ntsa a tshela dintho tsena a mixa ke ha bona batho ba mokentseng dintho tsena ba babedi a ikgahlile a respecta dintho tsena tsa tlo di etsang process eo ka re ke na rena le modimo ya tshosang ya cancelang dintho tse ntseng ke ba lo irhlela re di bona tse wa bona that guy hona jolo na tsare ntho kwa ya em hona jolo ha fitla ka tlo ho lo la vrpa mona tlolo ya mona e cancela dintho tseo teng ha di cancele but the problem ke hore fela re di nka hanyane. That is the simple thing. Yonke into e la phatsi thata kanyane le tswaila mona re lenka hanyane metsi a mona re wanka hanyane graptizer mona re nka everything dintho tsana re di nka hanyane ne ke le mane maobane kapa go seng ke tlile ka fihla ka rapela altar ka clean altar ka qetile ka ya mane ka lo rapela gore ne tshibile play can the way le fail ka teng re some product ne ke qala o potela ka morana go tele ke potetse ka mane ka tshibile play can e fail ho fail mane ka ra o rekisi product ka mane ka re di sango me ka re di sango mo tse senang pono can I go deeper? Modimo uNkulunkulu o re ho Moses uthi ku Moses wa bona ba Israel ba longwa ke dinoa. You see the Israelites have been beaten by the snake. Ba etsetse noa Create a serpent of copper. Bana ba Israel The Israelites, ha ba fodiswa ke Modimo they were not healed by ba God, fodiswa ke noa. but they were healed by a serpent. If bana ba batla ho sabotage If they wanted to sabotage themselves, bana ba tshwantse ba underestimate noa ena ya koporo. they were supposed to undermine the copper serpent. Ha ba ka ba underestimate noa ena ya koporo If they undermine the copper bana ba serpent, tlo undermine phodiso ya bona. they were going to undermine the healing that was for them. Are we still together? More. Are you with when me? Joshua When Jesus got to a blind man, he poured his plate on the ground and created a mud. And he said to the blind man, apply this mud on your eyes. The blind man, if he wanted to sabotage himself, therefore he was supposed to undermine the mud. If was going to undermine the mud, therefore he was going to sabotage himself. Jesus said, go to the river. If he was going to undermine the river, therefore he was going to sabotage himself. It was in this mud. It was in the river too. Are we still together? When Naaman had for him to be healed, he had to go to the river 7 times and swim there for 7 times. If Naaman was going to undermine the river, therefore it was going to sabotage this thing that was going to help him. We are seated in church. There are things that we undermine, not because we are unaware that we are sabotaging our lives. God says, but our healing is there in the soul. Our deliverance, our healing. God says, Sulu, Retebo Shate. Hi. I respect these things. I took out the Vaseline of money and I used it in a wrong manner.
this Vaseline, when o bua we declare hore e tlo sebetsa eng, ke when you bona ra ntho e declare bileng its Vaseline. duty, Ha ke tsebe ke mang yang kutlwa ka pasa ke tsamaya ke le mo. Thank you, Jesus. Modimo a re bona when ke Modimo a re ntho nngwe le nngwe e buang everything that you proclaim producting in the product, once we bitsa ka lebitso re product ena tlo etsa ntho ena Modimo a re ke honor ntho eo. once you name it that this product is going to do this particular thing, God honors your saying. Let me go deeper. Manzinzi, Modimo nka Abraham nka Adama unko usutatu tlisa dikgomo Adama brings forth the herds to ore Adama Abraham. dintho tsena ha di na mabitso tsena. He says these things they do not have names. Everything you we declare lebitso, Everything that you proclaim a name you to, tlo buang lebitso la yona, everything that you are going ke to tlo name, honor e tla be le I'm jwalo. going to honor it and it's going to be like When that. Adama When a re kgomo ke kgomo, said and Modimo ke cow, Sebastian ba re ke kgomo. God honored his saying. Ha re nthwena ke nku, Modimo a Sebastian ba a re ke nku. When he said this thing is a sheep, God honors it. Modimo Because was God honoring ebe ntho eo honor Adama e buang ka molomo wa hae. lethu Adam ayithethayo ngomlomo Modimo wakhe tlhaho. upon creation. Ka nka vaccine ka e sebedisa yana e ke ne fileng yona ke kgwale bila le sa e sebedisa ka nka vaccine ka e sebedisa ka tsela ro Ndathatha ivaseline ngayisebenzisa ngendlela erongo uthixo wathi hayi ka e rapella wayilanda uDr November wayithandazela ka kaphila kopa tshwarelo ho ntate and Modimo I ask for forgiveness to because I God understand ngokuba ndiyavisisa everything you buang pulelo hodima yona everything that we proclaim Modimo wa e supporta. God honors that. Are we still together Pastor? Remo Can I go deeper? Can I go deeper? manzinzi Can I go deeper Pastor? manzinzi Let's check how to check. let's dissect here Meriana yohle dingaka tsa Sotho all herbs by ha traditional ba e lata healers naheng when they take it to the field ha or the Modimo a la e wilderness. medisa when Modimo a medisa dimela When God grows this ha di creation, fa mabitso. He did not give them names. That is why Kungo. dingaka tsa Sesotho The di traditional kgona ho healers, lata setlamatlama they are able to take a a ba herb se kga and take a it ba se rea lebitso la ntho e itseng and name it something, tlamatlama sena and that herb, because le sona because se itself, na le tsebe it has an se ear. emetse ho jwetswa hore se etse eng. It's waiting to be given an order on what to do. That is why dingaka tsa Kungo. Sotho The traditional di healers, kgona ho rea ditlamatlama mabitso they are able to give herbs ene names. ditlamatlama tsena And these herbs, di a utlwa they have ears ene that di hear. honora They ntho e own buang hodima tsona. whatever that has been proclaimed upon them. Nkosi yezulu. jwetsa motho a pela o kereke ya ho e se tswile wena kapa ntse o touta ka sethepo Chengenyoni entle hlabelela. That is why Kungoko. ke le ka iketsetsa ntho ena ka e bitsa pheko I named this thing that I've created or made, and I named it Pheko, ka le bitsa hlababaloi. and made this salt, and I called it Hlababalo. Why? Kungani? Because ke a tseba Because I do know each and every creation e mamela motho. each and every creation obeys a human being. Modimo God o otlela so motho a se buang hodimo a tlhago stempe. honors everything that a person name creation. Now here's the thing. Nancy, Underestimating dintho tse Modimo a re fileng tsona. underestimating the things that God has given us. A ke rate ho tsamaya ka dikalfoto. Moshemane wa ka o kae? Moprofeta tlo kwa. Tlo man. Ai ke pheko o kae? Ha o se ne ke le teng mo. Ha ne ke le mane ne ke tsamaya ke ntse. No tsamaya ka dikalfoto bishop wa apere seaparo sa hao. When bana ba Israel ba ka nyatsa Noah ya koporo ba e sabotagisa.
When the Israelites could undermine the copper serpent, they would have sabotaged When themselves. Jericho, bana ba ka nyatsa letswai leo Elisha na re ba tle le lona, bana ba tla ba sabotage because metsi a Jericho a lokisitswe ke letswai. When people of Jericho could undermine the salt, they were going to sabotage themselves because the salt is the one that brought forth solution to the water that was bitter. Say, serious. Take creation seriously. Number 2. ASB. Serious. Take that altar seriously. Why? Kungani? Altar. An altar. Can you feel the prayer altar? I gave you prayer altar clothes. And some, you have even forgotten that you do have it. Some, you don't even consider it. But I understand. Kodwa ngiyavisisa. Into enzoyithetha iyeza kundenza ukuthi ngishade kaphinde. Kwata. That's why. Uyazi kungani? Mona. Modimo ha qeta o nketsisa ntho. After God has made Dr. November to perform a miracle in front of you, you don't give it attention or pay attention to it. Miracle. That are massive. We don't give them attention. That is why. Kungoko. We just browse in miracles. We don't grasp it. Last week there are things that happened, but we have forgotten about them. Last week there were things or miracles that were performed, but we have forgotten about them. We don't give any miracle attention. We don't give any miracle that is performed any attention. Now here's the problem. As long as attention, we haven't given miracles attention. Number 2, as long the things that we are using, we're not giving them attention. There is no point we are going to see the powers in the things that God has given us. In this church, and luckily, each and every miracle could demonstrate each and every miracle Dr. November demonstrate it in front of us. Why? It's about demonstrate o demonstrate matla pela kapa demonstrate mosolo pela batho ba shebile. Because Dr. November knows the power of demonstrating a miracle in front of people that are watching or paying attention. Shaka Zulu. So now msadi. Oh, no here. No fanak. No. Une. Ubatla yona fela ka batla le panagis. Anointing oil mtsel. Ubatla na le percentage happy drinking na le percentage. Thank you, Jesus. Listen. We don't give anything attention. That is why we don't have testimonies. Not because I want to do it, just because I ready for attention, ready debate. That is why it's number pack. Not because there are things that has happened. It's because we are ignorant to the things that have happened. Because because we don't give testimonies because everything to us we are just browsing it, but we are not paying attention to it. In this church, if and there are these foolish ones. Because I'm scared to give testimony because people of this church are witches. Mamele. How honan to eki rerang leki buang is number back.
There is nothing I say or preach that does not have a testimony. Radio everywhere, message waka everything and somebody the testimony because I understand Lebakala's testimony. Everything that Dr. November speaks of or any message that he delivers, he tells a testimony. Book of Acts. I'm not preaching. People were testifying about Christ and this thing that he is. The way testimony is so vital. In the book of Acts. In the book of Acts. The disciples of Jesus. They were testifying about Christ. Speaking the name of Christ. Speaking the things that he did. In the book of Acts. People were saying because of testimony. Miracles. What happened? Because the testimonies has already prepared the hearts of people. Does the church hear me? What is a testimony? Testimony is to prepare a heart of a person for his miracle. Because you are seated with miracles, with testimonies, you don't know what you are doing. You are sabotaging the people that are supposed to hear the word of God. Testimonies is to make the heart easy and to prepare the heart of somebody that's seated down in order for that person to be ready for a miracle. A miracle, my children. A miracle. A testimony. Regardless, people can bind you. Nothing that can stop me to testify. I will testify. I will continue to speak of the word of Jesus Christ. I will continue to give testimonies about the name of Christ. Now, manje. There are people that are seated here who do not want to give testimonies. Not knowing that your testimony, it was going to prepare a heart of a person that is seated down for his miracle. When you come to this church, I'm wearing dresses. I was even cursed. And you came. You know what? You were brought here because you knew the power of the God that is inside you. You know how God transformed your life. That give testimonies. That speaks loud. That exalts the name of Christ. Where are they? People that give testimonies. David take a stone. Ubetha uGoliath ngalo. Because the stone was very significant in the Bible. How many stones that we defeated the witches? If the writer of the Bible realize that this stone was supposed to be put in the Bible. What are we saying about our stone? The staff of Moses. After it opened the sea, it was written in the Bible. The writer of the Bible realized the staff. Its matters were supposed to be included in the Bible. How many staffs of us
that we use to open doors. But then we are quiet and silent. We don't give testimonies based on it. Let me tell you. You don't know how guilty you are. You people who are seated with testimonies. You don't know how guilty you are. Let me aid. Into Petros not Johanna. When they release somebody that was troubled by the evil spirit, when they were now incarcerated, because of testifying. They were testifying. Telling the Pharisees about Christ. Telling the Jews about Christ. God can tell people in this church about Christ that is transforming the lives of people in this church. Today you are seated in churches. God has given us peace. We are triumphing the witches. We are victorious. We consultants of the witches. But still we are silent and quiet. Where are people that give testimonies? Your mind invest it in the miracle. Therefore you'll have a testimony. With testimony, you will commemorate the things that God did, because your mind is there in the things that God did. I do not forget where Jesus fetched me. When I was in Mpumutseng's mother's funeral, before I delivered a sermon, I gave out a testimony. Ukuthi lo Thixo wenze ntoni. Dinikela with the testimony. So that people understand. Why ndihleli kuYesu. I have a reason. I have a reason. I give testimony. I give a testimony. Because people are supposed to understand. I testify. I give a testimony about puking. Dr. November. Who Dr. November? With a high position. Ex-girlfriend high. I don't care. I gave out a testimony. Ex-girlfriend, I don't care. But yeah, I am. I'm liberated. This massive God, this big God, after he has aided people and aided you yourself, you don't give away testimony, you are quiet. Pastor November. If I was a person of standard or caliber, but why it's a testimony to me, and there is no way I can be silent about it. Because after I puked, the spawn is this so in the sneaky way. Hallelujah. I will.
Let's go to the altar. That is going to help us massively, and we are not going to give our testimony based on what it has done in our lives. Nithule ngento ezinkulu. Jehovah Jireh, the Lord my provider, He keeps on doing great things. Ungaya kwi radio yaseLesotho, I give out testimonies, they will tell you. I didn't speak about those ones that can humiliate me, but as long as it has the name of Christ involved. Ex-girlfriend. I don't care because Amen. That is why let's bang each and every weakness because weakness there's something that is why I keep the weakness because every time when there's a weakness weakness and angisabi lutho anakisabi bana kapa go bana bana ke phela ke le mo lefatse a tswa batho ba hloka etse lefatse ha le tibi le funene le mona lefatse batho ke ba hloka fala ke ba shibiletse ha ke re papa ke aksetse ke le mo le no aksetse ke le mo a bone ke sa tswe le no ke le bone le teng so bone funeral le kalo a batho ba ishweletseng fela ba ithulela fela batho ha ke re ke ipona ke setse ke le mo le no ke setse ke le mo lefatsheng that is why ke sa tshabe le teng oh ntse ke sa tsebe ha ke tshabe ke qotela mosadi yo mong wa advocate ke re nna nka o freya o na le high position beksa o tshabe I don't talk to me to ke mosadi ka position e senyaka because I know hore ke mang le re morena Jesu yentseng bophelong baka le hore o na le matla o etsa eng o mpona ke a rute gale ke bua ka o se rute haka bravely ke bua ka o se rute haka TV a ke tshabe mang kapa mang ona motho ke tsama a ke tshabe le hore batho ba tlo ntšha ba ra ke a rute gale ba nroaka le ba ruti gale ba bua ka nna radio ba re moshimane ya sa ruteang ke ntho ka re nthokolo se ya gale ngwana ka to better mina kan to better pants e se nthokolo sena tse re di lelekang ka letswa tse week nna ke thokolo tsa ntsa gale tsa bonkgono ba gale ba ba se seng bana ba yellow ponu ba tsa bonkgono nna ke thokolo tsa ntsa gale bo to better mina kan to better pants thokolo sena re ilo bolaua mongana a itshwaretse sethunyare ke o kgathetse ke thokolosi a itshwaretse a rwana a thokolosi sa tsebe a rwane ke itse ha ithunya a rwane thokolosi a khotsa re peipiana ntsha musi o kotsi ya bohloko monga thokolosi a re yena ba tlo diela nokeng lefikeng kwa lo diela nokeng ba ya nokeng a isa nokeng itse ba fihla nokeng ke ntsa ba bina le thokolosi abano mona bange nezulile abanetshela wonke abano mona bange nezulile abanetshela itse ba fihla pento thokolosi
se tlo wela fatshe ya re tšhentša ga o phendo tšhentše ke pina ya thokolosi ngwanaka ba batla e diela lefikeng kwa e tsa e fihla pentong ya lefika ya re tšhentša msalwane ga o phendo tšhentša msalwane monga thokolosi ke a le motelele thokolosi a re saga msalwane ga o phendo saga msalwane thokolosi batla monga yona lekane le yona re saka phantsi. Let me tell you something. I fear not. I don't care what one judge one today. O bona ntwe e etsa gore ke se ka tshaba o expose bo fela ba ka gore ke a tsaba re modimo na le matla bo tšhentša. Can I go deeper? What I am today and what you see I am today, the God that I wait for, He is able to change it. If you think that I'm lying, go ask the Israelites. 430 years they were poor. It only took God one night for the lives of Israel to be transformed. Therefore, that is why I'm not scared of any position. Whether it's a position or a caliber. I know two things. Ndiyazi lo ndihamba naye and ndiyazi nalento yenzileyo ngam. Nkosi. Moya ngcwele. Masiye kwi-altar. Usebenzisa uThixo an ark. An ark. He was using a covenant box before. Even now he is still using the covenant box. We do not know it, but it's a topic for another day. I said before, God was residing in a box. And David, Chronicles 13, when you study the book of Chronicles 13, you will understand. David knew the power of the covenant box. When he's now king, he said to the Israelites, there is something that is not there among us, of which is a covenant box. He therefore says, let's fetch the covenant box. Because David knew that God is there in the covenant box. And indeed, David knew when he's next to the covenant box, he's next to the source of his strength. Of course, that is why David honored the ark. He gave an order to the ark because he knew it's not just a box, but his strength, true loyal is there in the ark. God got there, he decided to fetch the covenant box. And he came with it. ASB is the mountain. This is powerful. But the Israelites, after they were being defeated on a war, they say, how come we are defeated? Somebody said to them,
We were defeated because people that were fighting us were there in the mountain. And it's us that were supposed to be ascending the mountain. The time we moved ourselves from the mountain, we were therefore moving away from the source of our strength. We were moving away from our victory. The third one, the last one, altar is an altar. What is an altar? The source of strength. It's a magnet that belongs to God. Genesis chapter 12 February. Genesis chapter 12 says when Abraham left, God promising him blessings, saying that I will bless you after you got to this nation. No, the journey that Abraham was in, the Bible says he is now building altars. He was building an altar after Abraham was building altars. Let's go to Why was he building altars? He says, God, I walked with you this month. Now I want to see your appearance. And the only way you go attract is when you build the altar. And the only way for you to appear to me is only when I build an altar for you. That is why. If you knew what an altar is, you are going to respect your altars at home. Because the altar is something that every time when God appears, he will appear when an altar has been built. Moses built an altar because he knew the appearance of God has been created by an altar. Let's adjourn the church, Dr. November. Aye. Thank you, Jesus. There's a place. You see witches, anywhere. They do not just collide anywhere, but they have a specific place where they collide. Why the plague? Why places? Because a plague, they are not the same. Go deeper, Dr. November. When witches wants to have a gathering, they identify specific places because places in a source of strength. They have a source of strength. 22. I'm going to Egypt. Next week, bring forth your prayer altar close so that God, Dr. November, revive them. For good. You are going to place that close that cloth there and put your candles there. Even your Bible there. Obey the prayer requests. Even your prayer requests over there. Have a permanent altar in your house. Thank you, Holy Spirit. Have a place whereby you revive your strength. God says to Moses, you want my appointment? Let's collide in Mount Sinai.
Let's go to Mount Sinai. Because Modimo na ke ke a hla anywhere. Because God could not appear You need to anywhere. have a place whereby you bitsetsa Modimo teng. You have to supposedly have a specific place whereby God You will need to have appear a place there. and dedicate that place. You're supposed to have a place in your house, and therefore, after finding a place, dedicate it to God. Let me tell you something. Altering, an altar. Sometimes you, when you have an altar in your house, for prayer. it's not all the time whereby you go to the altar for prayer. You just go. Even though things gave you hell, you remove your shoes, you sit on your altar, at the altar that has God. You let it do its duties and its job to you. The problem with you think in the altar you're supposed to pray only. And sometimes only to find that you can use your altar for your misery. Because an altar, it's a place, it's a magnet. I said something attract Modimo. Se hulang Modimo. Biliam says to Bala. He says, Bala, I do not mind to curse the Israelites, but prior that build for me an altar. When I curse them knowingly that I'm in my source of strength. I want the power. I want to stand on something that gives me strength. Hi. Next week, you bring forth your white duke. You come with your cape. And others is the prayer altar cloth. Exodus chapter 20, verse number 24. We bala ukwala Bible uqedile. O tla nketsetsa altare. You will create an altar e bopilweng ka mobu, that is created of earth or soil. Exodus chapter 20 ke yona ne? Chapter 20 verse 24. Verse 24. O tla nketsetsa altare e bopilweng ka mobu. Ke yena ke entse. Nshebeng. O tla nketsa altare e bopilweng ka mobu. Ke yena ke entse ka mobu. Bala. Mme hodima yona. O etsetse mahlabelo a ditjheso. Ke ntho re ke itse tshwantse re nehele. O etsetse mahlabelo a ditjheso. Le mahlabelo a hao a teboho. Le mo le bua Modimo teng. E leng dinku tsa hao. E leng dinku tsa hao. Le dikgomo tsa hao. Le dikgomo tsa hao. Dibakeng tsohle tseo ke di kgethileng. Hore ang khumamelle ho tsona. Ke tlatla ho wena. Ke o hlonolofatse. Ha o nketsetsa altare ka majwe. O seke wa e haha ka majwe a betlilweng. Ska shape majwe. That is why ilenje. That is why e ka re ke ntho snacks. Ska shape majwe. Moshe, when you build an altar, Moses, how ahela altar? Don't shape the stone. Now, go. I will bless you. Thank you, Holy
Nona ke lightile ke setse 7. Mama Bale. Nga ke setsa 7. Di kopanye. Sabonga moyo ngcwele. Di 7 ke utlile ka ro ke ntse le 3 ka mantso mandika 10. 3 ya setlolo sa ya moradi wa 7 ya bana ba 7 ke ha ke kwa Beggars, mul. Mutisori arwanya, atshwaretse 7 and then tse dingwe tla di tshwara ka thoko. Sound like that, man. Kema hape what's a 7? Caronel Batana candles 7. Kema. Is there anyone with 7 candles? 7. Regular 7. Come here. 7. Now, ulonga sihlabelo. Remove your shoes when you go to the altar. We said take the 7 candles and put them in the altar. And then you will take your sacrifice and put it there. Facebook.